Ngiyabingelela kuphinda bekufilela khona le video makube kuhle makube mhlophe makukhanya kwehlabathi solwandle. Lana ke ngifuna ukukunikeza i-direction after sowuqedile ngale direction yenentuzana eyomlotha neqanda njengoba ngithe kuwena uyenza at least a minimum of 7 days. Uma sowuqedile ke ngalo direction na i-direction efanele ube uthi uyayenza ngitholele i-condensed milk, ngitholele ikhondanisi condensed milk, ubese ungitholele upineapple, ubese ungitholele ama-orange abe u2. Into ozoyenza ke uzothola amanzi angango 5 liter. Thola amanzi angango 5 liter uwafake lamanzi and then ubese usika upineapple uyawukhama amanzi akhona. Ukhama amanzi akhona ngasikhathi wakhama uyakhuluma yonke into oyikhulumayo. Ubese uthatha ikhondanisi thina leli uyalivula ulifaka phakathi lonke ulithela phakathi lonke. Bese usika ama-orange, sika ama-orange uwakhame wonke, hlanganise yonke le mixture le. Mase uyihlanganisile le mixture uzoyibeka, uzogeza ngayo le mixture izinsuku eziwu5. Ukha ilitha ufake emanzini ubese uyageza. Mase ugeza uyakhuluma yonke into yakho ofuna ukuyikhuluma ukuthi izinto zakho mazivuleke, izinto zakho mazikhanye. Ungaqale ugeze ngamanzi wakho anormal ebese ugeza ngayo emveni kwalokho ke ukwazi ukuthi izinto zakho zikwazi ukuthi zikhanye kube kuhle ke siyabonga.